हौजिक हौजिक तरागनिथोई सुबह मणिपुर असेंबली इलेक्शन की भोट मसिंग थीबा हौखिबगी अपडेट खरा पीजरे थांगा एसी हाइगांग एसी अमदी हाइरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना बीजेपी की मेरेपना लीड तौदुना चले लोइनना साइटू एसी की ओइना इंडिपेंडेंट मेरेप टीएस थांगलो मरामदा भोट मसिंग लिसिंग अमगा सापा सुमना अहुम फांगदुना हेलगा चले हाइरोक एसी की ओइना सेकेंड राउंड फावदा बीजेपी न लिसिंग अहुम चांपा यांखैगा निफान आईएनसी न लिसिंग अहुम चाटुक यांखैगा मापन NPP na lising amaga chatruk marfu ka manga Uripok Assembly Constituency ki oina BJP gi KS Raghumani na lising amaga samri marfu INC Mahananda Sani Sumna Ahum NPP Joy Kumar lising amaga samri taragani thoi JDU Suresh na lising amaga chatruk taragama thoi fangnare Langthawal EC ki oina o joina lising ani samri sumna ani karam siam na lising amaga sahum kun gama thoi somrendro na sama yang kai gani fangtuna sanare Wabagai Assembly Constituency ki oina polling 1 to 14 phawada BJP na lising amka satrai kuntraga mapan INC na lising taruk chamagani fu NPP na satuk yang kai gani thoi JDU na satuk marfu Independent na satuk yang kai ga taret nota da yang kai ga taruk oiduna satnare makadawa update tawjarake ngai minase